بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. Muijoro rituje ndapfukama, amaso yanje yuzuye amarira yo kwicisha bugufi. Ndasaba imbabazi ku byaha byanje, kuko nta wundi Mana uretse wowe. Umutima wanje urifuza kukwegera, sinshaka gutwarwa n'ibishuko bisi. Hijabi yanje ni icyubahiro, ni isezerano ryo kukubaha iteka. Qur'ani urumuri ruyobora intamwe zanje, amagambo yayo anyereka inzira nziza. Iyo nyisomye numva ituze, nkamenya ko uri hafi yanje. Zahora ngusenga ya Allah, zahora nkwiringira mwami wanje. Ubu buzima ni ikigeragezo, ariko Janna ni isezerano ryawe. La ilaha illallah niro jambo rimpumuriza. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo wacu n'umuyobozi. Mu murima ndakora nizeye, nzi ko umugisha uturuka kuri wowe. Imbuto ntera si imbaraga zanje, n'impuhwe zawe zinkomeza. Iyo izuba rirasa ndavuga alhamdulillah, iyo rirenga ndavuga subhanallah. Mu bishimo no mu mibabaro, izina ryawe rihora ku munwa wanje. Nzi ko umunsi w'imperuka uzaza, aho buri wese azabazwa ibikorwa bye. Ndashaka kuzahagarara n'umutima usukuye, uzuye ukwemera n'ibikorwa biza. Niyo nagira intege nke ndavuga hasbunallahu wa ni'mal wakil, kuko wowe uri murinzi wanje. Dutinza gufasha bakiringiye. Rabbi ighfir lana dhunubana warhamna anta maulana. Utubabarire, utuyobore, ntudushire mu bihano y'umuriro. Zahora